Iqedela imnyama ngomlomo elithethwa ngezintempeli zamadoda umfitshane wakithonjobo kazinyathelwa kanti ezabade ziyanyathelwa ezabade ngushude kalanga ezabade ngushaka kasenzanga khona inkwenkwe zendele ezilimela ilanga eliphuma endlebeni yedlovu laphuma amakhweza abikelana utshani bubude busemahalikhaya bothina kana buchayo uyotshaya emchaya amadoda halala Fumelani sangoma Akanti wawunganani ukukhala lezi ngoma abathi vumelani sangoma ingoma from Cooksman abathi uMancube waya ngaphi vumelani sangoma Awusuka madoda qagela mlaleli ukuthi ngubani ke laphana ngithe 0711931390 Hawusho ke laphana ke awukuba ngubani owakhipha le ingoma anguye namhlanje sihamba la kuhlanza lo hlelo ke laphana kusile emadojeni triple play awusuka akanti Mancube wawusuyephi awusuka madoda nangumlaleli wami ke laphana uthi ngona ngangigijimisa uMancube emsakazi wami welcome back emoyeni adanko siyabonga awe msakazi hayi ngomfakela imini mabodlula saqa amakhaleni niqaqa kanti unyaqaqaqa sokuqala abanenge bashimi lo miso komekha kodwa limona tholi yanqabuka yilomlomo nyaqala ukuthi yilobhanqa ngisiqalo ngisiphethe ukukholwa umthetho ngikhethiswa ukhetho kwasobuzo kujabula mawulesibeletho sihlunge sithi umlomo wami ukhipha izibozi eziyisigaqa lokuthabile uyakwaqqa abale kwaqqa yahaqaza abafutshane nyayiqisa abadenya kuthisa uleqethu right uyabona mawungasindebele lesi siqaqaqaqaqaqa esikhulunywa lapha ngeke usikwanise mawungasomndebele ozalwa emandebeleni ongumndebele uyayizwa indaba ke asibonye ke namhlanje ke laphana ke ijaha esilalo ke laphana ku triple play yethu ke namhlanje is none other than undoda abambiza ngokuthi nguCooksman awaduma kakhulu ke anyengoma yakhe ke laphana ke ayithi vumelani sangoma ke lamhlanje emsakazweni weBethe FM anamhlanje kumhla ka22 May 2026 uCooksman ke laphana ke yena ke abone engukhulekani bethule on 5 December 1975 abathi bona ke laphana uCooksman is a renowned Zimbabwean Afro-pop kwaito and disco musician from Bulawayo awuhlala phela ke kontuthu zethunqa ke laphana awuyayizwa indaba ke laphana awusuka madoda amthuke yangikhuluma lawe wawunganani kusakhala lezi yangoma ezithi vumelani sangoma ke laphana ke ngoba hayi angilethemba ke abanengi benu hayi aliyazi aliyangoma beside thina sasikhona ngalezi yansuku kule ngoma enye ekaCooksman ke laphana ke mangabe lisakhumbula kahle sure hamasanga avulekile sithanda ethi Yolanda featuring Sheznana and Zibose ijabulile usuku lolu luphuphile namhlanje lufikile bathi kwaito ke laphana bathi ngona ke uyena ke uCooksman ke laphana ke bathi often referred to as the Kwaito King of Bulawayo Bulawayo King of Kwaito ke laphana ke inkosi yeKwaito awuyayizwa indaba ke laphana ke akekho ngamphikisa laphana mangisitsho njalo ke kuleyandaba abathi yena ke waziwa for his
versatility, blending various genres such as i-house, i-disco. Mostly ku-disco laphana ushaya isplash ke laphana ke ungananzelela ingoma zika-Cooksman kulelethi amaloja amavenda awuyayizwa indaba ke, and traditionally Ndebele music and he has maintained relevance in Zimbabwean music industry for over 2 decades. Suka nini madoda, ngathi over 2 decades. Phela ke le iminyaka engamachumi amabili, I think it's 20 years. Amachumi amabili is 20 years. Asikhanyele phela ke i-early life and education eka-Cooks mani ake laphana ke akathi birthplace ayakhe laphana ke, born at Mpilo Central Hospital in Bulawayo, eZimbabwe kwesamakhosi phela ke laphana ke wayesefunda phela ke at several primary schools including i-St. Patrick's, i-Fusi, St. Peter's, i-Regimo kanye Roy Weleski in Tete ake laphana ke. He completed his secondary education at Phumula High School. Uyayizwa indaba ke laphana. Cooksman ke laphana. Uthiwa wayeqalisa phela ke he started his music journey in primary school, initially playing drums and providing backing vocals. Edlala phela ke ama-drums ke laphana ke ngapha engu-backing vocalist esase primary school. Hawusuka madoda, we Cooksman ungabe kuphi uma kunje, kunjani nxa kunjena? Asikhangele phela ke music career yakhe ke laphana ke umhlobo wethu uCooksman. Before sikhangele ke i-music career yakhe ukuthi khona warise nini in fame ake laphana ke, mana ngiqale ngikudlalele ke ingoma yakhe ke uCooksman ake laphana ke ethi asiphelelanga. Uyayizwa indaba ke laphana. Nini madoda uCooksman ke laphana ingoma sithi asiphelelanga. Bathi tribute to the Splash Legends. Awazi kwamnandi emsakazweni weBayit FM and the voice from the hills.
bathi lingabokhala abalandeli besplash, lingabokhala abalandeli bedisco. Abatu Cooksman ke laphana raise to fame ngo-2000s ke laphana ke passed onto the music scene in 2000 with the hit track Ma Africa, which dominated national charts and earned him a Zimbabwean Music Awards nomination. Ke laphana ke ingoma yakhe ke eyamtholisa ke isicoco, uyayizwa indaba ke laphana. Right ke laphana ke kusenjalo ke bathi ke South Africa influencer bathi following economic challenges in Zimbabwe, he moved to South Africa where he teamed up with the late Peter Tinet and the country Ziqubu. Wenza ama collaborations ke laphana ke labacula laphana lo Peter Tinet and Country Ziqubu. But we collaborated with Dan Chanda, worked with the late Splash Godfather Dan Chanda to produce his first disco splash album, Let's Unite, in 2006. Awusuka nini madoda, kunjani nxa kunje? Okwakithi by abakithi for abantu bakithi, uyayizwa indaba ke laphana ke. Abathi versatility and hits are known for high energy songs and hits including Vumelani Sangoma ngo-2012 ke laphana ke. Ilani ingoma engiqale ngakudlalela yona ke laphana ke. A popular tribal house track, Amaloja Unyawo Lwami, and 2018 remix of Solomon Skuza Abanolila. Uyayizwa indaba ke laphana. Ngezinye vela laphana ke ingoma ke ezika Cooksman ke laphana ke akulalana eka Cooksman oba nolila ke ithi ke ngikufakele wena ke laphana ke ingoma ka Cooksman ethi ba nolila uyizwe ke ukuthi ngona yona ithi kanjani. Hawu madoda, kwaze kwamnandi emsakazweni awebite FM khona pa the voice from the hills ke. Awusuka madoda. All right. Asake music baba. Peta ma misal kicks. Yes ajod. Abathi ama-albums akhe and lama projects akhe Cooksman is substantially discography including Ama-Africa ngo-2001, 2003 wakhipha ingoma ethi Ngizohamba, i-album, full album. Then ngomnyaka ka-2005 and 2006 wakhipha ethi Let's Unite. Then 50-50 ngo-2007, 2009 wakhipha ingoma, i-album elithi lona-ke liphindile inyasaranda. Right, then ke laphana ke Vumelani Sangoma ngo-2012 wakhipha laphana. Then ngo-2025 umnyaka odlule ukhiphile ke laphana ke ingoma i-episode lakhe ebeligoqela ke laphana ke ingoma ezithi ngona amavenda, ibititulwe amavenda ke laphana ke iyona okukhiphileyo ke laphana ke ngomnyaka ophelileyo. Awusuka madoda kulomlaleli laphana. Awuthi uvusa nova wakopa phela wathi asiphelelanga. Awusuka madoda. Mina ngijonga lutho. Ata namhlanje ungena omunye umuntu endlini engcwele. Hallelujah. Gambara bakacha. Fire Friday on Sport. With the one and only Pauleba FM. Chozana
onye ngutholayo ke laphana ke kumambule abathi uCooksman ke laphana he is a father of 3, 2 girls and 1 boy. Ndokumbila maboko baswazi ndinginise mwana kukweli ndokumbila maboko baswazi ndinginise mwana kukweli Abathi ke laphana ke istyle sika Cooksman ke abathi Cooksman describe himself as a versatile musician who does not restrict himself to one genre, blending traditional Zimbabwean rhythms like isichikicha and amapiza with modern Afro house and disco, aiming to give Bulawayo a unique sound. Awutango Cooksman, awuba nolila live emsakazweni webait FM. Asibonye kakhulu kuleya ndaba. Gadla bengalindele the people's choice uvela bahleka umavele vela kancane uvela aswavele enyangeni beka indlebe emlaleli. Skitterflex on the ish. Asibonye ke laphana ke 4 minutes to 9 that's why time isile njengamanje. Besihleli phela kamnandi kamncwalo Cooksman ke laphana ke ku triple play yethu yanamhlanje. Awusuka madoda.
Awusuka madoda ke laphana ke besisiphethe kamnandi ke izigubhu zika Cooksman ke laphana ke right asibonge kakhulu ke laphana ambize indoda yakithi khona lapha ke abathi ngugazi elimnyama ke awu vuma ntombi featuring indoda zakusa awusuka madoda akunjani nxa kunje so ngatsho mina Sabona ntombazana sondelana nake nkhulume nawe Sabona ntano sondelana nake nthethe nawe Uthando lwami kuwe lukhulu ludlulisa intaba Uthando lwami kuwe lukhulu ludlulisa intaba Bedlula isihlabathi solwandle mntana muntu sondela ke nkhulume nawe Cela ungangali ngokungangala mntana muntu uyomphathisa ngenhliziyo Cela ungangali mntana muntu awusuka madoda wemlaleli wami akwenze ngakushayela lingoma ke mthaka mama awungicela ungangali mntana omuntu ke laphana konalo msakazo weBite FM the voice from the hills ke amagaza khamba indaba zamadojeni ke angifuna ukuthi ke sikhulume asixoxe mntana omuntu asixoxe mthaka mama awuthatha ipen lephepha awuthatha usiba awu kodwa nkosi yami awulobe phansi lezo nombolo enzozibiza njengamanje konalo msakazo weBite FM awuthatha ipen lo siba ke laphana ke thatha iphepha lo siba mtaka mama ulobe phansi lezo nombolo 0711931390 angizoziphinda futhi njani nombolo zeBite FM KZM Kes mapisa Dosale ndosako sana pabadala bamlalela uzokuthi bathi thatha lapho sibali Ukudlala kontombi bamqhabanisa lezinsizwa Ukudlala kontombi bamqhabanisa ayinombolo zocinga